Pemirsa, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem ngusulang sesolahan Rejang Gede Ring Banjar Adat Tihingan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dados warisan budaya tak benda Indonesia WBTB Ring Warsane Mangkin. Melarapan munggah dados WBTB sesolahan punika keabtiang Sida Lestari kantos Ripungkur Wekas. Kabid Kebudayaan dan Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Karangasem Inyoman Japo Mausang warsa kalitali 3 likur wantah situnggil sesolahan saneka usulang dados WBTB inggih punika sesolahan Rejang Gede. Maka sami prasarat miwah dokumen saneka buatang sampun kejangkepin. Sane mangkin kantun nyantosang hasil sidang penetapan sane kelaksanayang tanggal 21 Agustus kantos siki September oleh tim ahli WBTB Nasional ring Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Usulan sesolahan Rejang Gede dados WBTB santukan kuentenan nyani kekantenan unik tur arang utawi langka pisan. Melarapan pengajuan puniki keabtiang sesolahan Rejang Sida Lestari kantos Ripungkur Wekas ring Kabupaten Karangasem. Usulan dados WBTB sesolahan Rejang pacang medue hak paten. Selanturnyane ring warsa kalitali 4 likur. Disbudpar Karangasem merencana ngusulang ketiga tradisi pindah kewarisan budaya tak benda Indonesia inggih punika Dao Malom ring Desa Adat Ngis Kecamatan Manggis, tradisi siat api Desa Adat Dude Kecamatan Selat, miwah tari baris panah Banjar Adat Kangkang Desa Kertamandala Abang. Eka Parananda Bali Pos Nguningayang.